miholo ya vamasipala kumbe vatirhi va ka masipala yi fanele yi langutiwa hi ku nga ri handle ka sweswo hi ta hetelela hi tereka i xivutiso lexi hi nga ka xona namuntlha hi vutisa ku wehe ku ri u vona ongeti ka masipala lowu tirhaka ka woho leswi xikombelo xa SAMU va xi vulaka xa ku miholo leyi va holaka yo yitsongo swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi nako matitwelo ya we hi wahi hi timhaka toleto hi ndlela yaleyo ku na swivutiso swimbirhi leswi hi lavaka ku va swi hlamuriwa ku ya hi laha n'wehe muyingiselaka wa vutisa so hi ta va hi kha hi ku nyika tinhlamulo ta koho sweswiwani loko hi heta mavhengele lama handle ka sweswo va ri hi ta bula na premier wa Mpumalanga hala ntsungeni wa awara yan'we hi sweswo hi lavaka ku va hi bula hi swona nhlekani lowu kwa ka Munghana Lonene FM ka nongonoko wa Afrika wa vulavula laha na we nga hoxaka xandla hi ku tirhisa nomboro yaliya ya ndhuma kambe sweswo hinkwaswo hi ta vuya hi xiyisa mahlweni andaka sweswo mingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku tisela wona chi kusuka la studio 2A Polokwane hi ri na ku pfumela ku ri kwala u nga kona we yime kulunga ku lokutatwa ku ri namuntlha Afrika wa vulavula yi kandiya kwina wa ku rhamba mingiselo ma hele ka 0860002543 hi ndlela yoleyo kandziyisa rito hi ndlela leyo ka nomboro ya ntolovelo ya 06 na yona la nomboro leya kambe ni ta ku nyika yona sweswi a ri ku nomboro leya ntolovelo kambe na swi vona ka ni yi tivi a ni swi teka ku ni yi tiva ngopfu kambe ni ta vuya ka yona hi ndlela leya nomboro leya hina ya WhatsApp hi ndlela yeleyo ku ya amahlweni hi ta kota ku va hi twa ku u angula u ku yini eka yona nomboro ya ntolovelo i 0657443911 watwa na yi tiva nomboro leyi 0657443911 kandziyisa rito ra wena u tiyisisa leswaku nkandziyiso wa rito rorolero a wu hundzi minete naswona u kandziyisa ku ri ko ku twala wena ntsene hi nga pfi twa swin'wana hi le ndzhaku leyi hi ndlela yoleyo ku ve na miyingiseri n'wana nga vulavula hi timhaka ta leswaku ku na vanhu aka Giyani va hoxaka va fika ku va vekela ti-cone loko va veka ti-cone hi ndlela yaleyo ivi ti-cone toleto ti ndla ku yini ti ndla ku va na xiyimo lexiya xa ku va endla onge ti vele ku pfaleni ka ti-potholes ivi loko va ka pfala ti-potholes va humesa va tshambuluta voko va ku loko va tshambuluta voko hi ndlela yaleyo ku va mhaka yeleyo ku va languta ku okay hi tshambulute voko a ku khensa ku hi pfalele ti-potholes kambe ke vamasipala va tikomba va vilerisiwa hi swoleswo na van'wani vayingiseri va vilerisiwa hi ku ongeti maribye lama ma veka ma cheriwe laya kumbe misava leyi va ku cheriwe laya va yi na maribye lama ma tlhelaka loko movha wu kha wu famba wu hetelela wu ma raha ivi ma faya timovha ta van'wani mafesitere na sweswo hi ndlela yaleyo swa hi tweneni ku vamasipala vo va ri yini loko xiyimo xi tatana a hi amukeleni tatana Stephen Mabonda tanihi mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani mhlava enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene enhlekani khalanga enhlekani eka vayingiseri ka va Afrika va vulavula ni byeleni timhaka leti ta ku va na vanhu va vekelaka ti-cone va chela misava tanihi masipala ma swi vona loko mi swi vona mi ri yini hi swona a va vona loko va karhi va chela misava ngopfungopfu ka patu leri ya khalanga lera ku ya a ri hundza Giyani College ri ya hala ka Thomo hikoho la a hi tolovele ku va vona koho no ka ni nga swi tsundzuki kahle ku ni tshama ni vona va veke ti-cone na mara leswiya swa vona swa ku va yima lani ku cheriwa misava loko u karhi u tala kusuhi na vona va tisa xandla va vonini khalanga almost laha ka patu leriya ra ku ya ka Thomo va swi endla masiku hinkwawo mo hi vula kumbe ku amukela ku swin'wanyana swilo ma swi langutisa ku ri hi ku hi n'wina a mi fanele mi endla xan'wanchumu mi swi langutisa kambirhi ka nharhu ku fikela loko swi za swi vilerisa vanhu lavo tala hi ko ni vulavula na ofisi ya hina ya swa matrafiki namuntlha a no cheka na koho ku kahle i mani loyi a fanele ku a endla yini ku stopa swilo leswiya so loko hi swi chekisise xisweswo hi swi kumini na ku na milawu ya hina a yi vulavuli na swona loko va lava va tirhaka hi swo va ni chumbutelanyana tindleveni va tirhi ka mina i swilo swin'wanyana leswi swa ku wela ka leswiya swa ku a mi nge swi ehleketi ku siku rin'wana swi nga humelela mara va endle commitment ya ku va ta tiyisisa ku nga ri ka rona ntsena patu leriya kun'wana na kun'wana laha swi humelelaka kona va ta acta ehenhla ka lava nga ku swi endleni sweswo so ina ka khalanga hi swi vona swi nga tshamisekangi impela lomu va va ku va karhi va yimayima kona
a ku na ti-pothole a ku na nchumu ina futhi nakambe va sungule hi nkarhi lowu a ku ri na ti-pothole na vaakatiko vatirhisi va tindlela kumbe mapatu reriya a va ba mavoko va ku vanhu lava le ku yi tirheleni se swi tikombe onge a va kume peace job se peace job yi herile a va swi lavi ku yi hela kuve lava vaaki va nyikaku mali ke ku hi kambirhi a ni va lava ku pfuneka vakulukumba va lava va kha va kombela swihanano sweswiya kambe xivutiso ku ta va ku mi nga tsundzuxa yini ka vaaki lava va nyikaku mali hi ku loko ka hi nga va nyiki nchumu hinkwenu ho fika hi hundzetela laya a ni tshembi ku va nga va na xivindzi kambe kumbe energy ya ku tlhela va vuya va ta yimelela laya ku xilo xin'we lexi va nga xi yimela laya va swi endla ku va endla leswi va swi endla ku va lava mali so hi ngo hlohlotela vo vaaki vatirhisi va ndlela ku vanhu lavaya a ve le ku tirheni nchumu hi ku hava ti-pothole laha va fambaka hi kona a hi va tshikeni loko va yimise leswiya hi nga va nyiki nchumu ku za ku ta fika lava va kotaka ku enforce nawu va tirhana na vona ni mi twele Mhlavi ya a ni ku hi hetile ku na miyingiseri a nge a ni tivi i ri hikokwalaho ka yini mani swi hlaya kahle Mhlavi ni nga ta ka ni nga i ri hikokwalaho ka yini murhogolo xi ri na mati i nambu kumbe ku endleka yini na ko tanihi masipala mi ri yini hi swona eyi ya xivutiso xin'wanyana lexi na hina hi nga thaku na a ni tivi ku i xivutiso a tlhari na nhlamulo muyingiseri mara sweswi loko ni karhi ni vulavula na n'we a ni na mehe ni nge mi byeli ni tiva murhogoro xi tshama xi ri na mati ende a hi mati lama ma tikomba ku ma ri healthy mo hi vula ntiyiso mara xi khoma mati loko ku ne timpfula xi tshama xi khome mati a hi ku ya yena i ri xi tshama xi ri na mati na sweswi ku nga ri ku na mpfula xi na mati kambe mo ni khomela tani ni sungula no hundza le mavhengeleni mo ni khomela tani kumbe hi ta ku ya helelana kumbe loko ku ri ku mina minete mi nga vutisa va lava mi nga kusuhi na vona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hetseleni Mhlavi mi hetsela mu ku yini ngopfungopfu ka xivutiso xi nga ta xi mi juma ku na leswi mi nga swi kuma kumbe hi ngo tanihi masipala mi ta swi languta ku nambu lowa wu huma kwihi hi ku loko ku ve a hi mati lama nga tenga swi vula ku swi veka nxungeto ka rihanyo na vatshami lava va tshamaka laya kwala kusuhi na rona vatirhisi va doroba na hinkwaswo leswiya ku a ku fanele sweswi ku nga ha mpfula ku nga ha mati ku va ku omile hi ku loko ku ri ku na loyi a nge le ku dibeleni mati laya i mani na swo hikokwalaho ka yini a endla tani a hi swona hi swo khalanga mo hi hlamula hi kambirhi mara hi ta tlha hi vuya kahle hi ri na nhlamulo leyi nga helela yi nga na leswi va swi vitanaka expertise andzeni ka yona mara yona area liyana na mbuluya wu suka ndhawini leyi va yi vitanaka ku i wetland ku na wetland na tsundzuka loko tatana Masingita va lava ku aka mall mi ta tsundzuka va ake henhla ka almost ehenhla ka wona mbuluya vanhu va hina va town planning va lemukisini issue ya ku laha mi ya ku mi ya aka koho ndhawu ya mati so navo va hlamula va kombisa ku a ni nge cukumeti mali ehenhla ka sweswo tiplani kumbe makungu ya mina hinkwawo ya hetisekile na swi tiva hinkwaswo research yi endlile so ku na element liya ya ku va ku ri na wetland hi nge swi bihi makatla swa ku va vanhu lava va nga ku tirheni kwalaha kusuhi na woho ku va xavisaka kumbe va karhi va chela mati mara mo hi ya hi researcha further hi ta kuma mhaka leyi nga khomeka na mi twile Mhlavi ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu swinene khalanga a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va vulavula masipala wa Greater Giyani i tatana Stephen Mabunda na n'wi mi tivaka ku murhogolo lowu khuluka wu suka kwihi hi byeleni ku mi vona ngeti mati lama nga ma suka kwihi hi ku swi nge koteki ku vanhu va diba swi fana ni ku famba hi patu mari vona patu lera ro huma hi le ku kambe leri loko i wa ku inda welcome to Giyani i ki nghena Giyani i ta hala ka Malamulele
ku na patu ro sungula ra gravel jika ku rola loko jika ku na n'wana le henhla loko yi famba ku tshama ku tsakamini kumbe ku nga na hi yo wetland yako kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke 0860002543 hi ndlela yaleyo i 23 timinete ntsena ku bila awara ya 12 a hi amukeleni mbulavuleri wa maphorisa endzhaku ka loko te van'wana va ta vilela kwala ka Afrika wa vulavula va fike va vilerisa hi timhaka ta leswaku ku na nkulukumba wun'wani i le ku va onheleni kambe a ku ndliwi nchumu hi swona kambe ke swi tikomba onge tiseveri va na nhlamulo va maphorisa hi ta twa ku loko va nkumini va ri i yerini khoto na ku ta kota ku twisisiwa ku lava n'wi humesa khoto va kha va languta yini loko ku ve hi mpela loko a laviwa kumbe a langutiwa ku a va koho a khoto i pfa a nga kumeki na ku swi ta endlisa ku yini ku ya mahlweni hi ndlela yoleyo hi lava ku ta twa mbulavuleri wa maphorisa a hi pfuna mhaka yeleyo kantswa hey mhaka leyi ya Miss South Africa yona yi ri yini ku le ku tikini kambe hi amukeleni Sergeant Rikhotso hi bula na vona hi timhaka leti ta ku khomiwa ka nkulukumba loyi a ku ri khala laviwa Sergeant Rikhotso nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM insikame maashina le ka va yinseri na mutero wa ka Afrika wa vulavula a khensa swinene tshame vana muyingiseri la a ta a kha vilerisiwa hi ku ongeti a ku le ku endliweni nchumu loko vanhu va tshova nawu va tlula milawu ya tiko leri a ku i huma ka mungongoma xiyimo xi fika kwihi sweswi i ntiyiso maxi a hi ri na miehleketeleriwa loyi a ku lavana na yena loyi a endle milandzunyana yo hlaya swinene mara a karhi a endlela mutwisiwa ku vava un'we mi nge hi kombisa maxi ku ya hi leswi nga tisa xiswona mutwisiwa ku vava a kombisa karhi a twa ku vava swinene kambe mi ta tsundzuka ku loko hi ri maphorisa ngopfungopfu ka xifundza xa Mopani lexi ku rhanga ku Major General Mashaba ku na vaehleketeleriwa vo tala lava hi kumekaka hi karhi hi hlotana na vona siku na siku se thimi ya hina ya vulavisisi kumbe xana mafokisi a va ri busy va karhi va hlotana na miehleketeleriwa loyi ku ringana nkarhi wo leha loko va ya va kuma ku wa tsutsuma mara hi ve ya kuma timhaka ta ku va hi kombela community ya ndhawu liya ku va yi hi pfuna ku lava lomu a nga kona vanhu lava a hi burisana na vona hi vona lava a va karhi va pfuna swinene na ku va tlha va n'wi luma ndleve va n'wi byela ku hi le ku n'wi laveni se hi ve hi tlhelela ndzhaku la district commissioner Major General Mashaba xikan'we na station commander Giyani Brigadier Farakwana hi nga vuya hi tlhelela endzhaku hi tshama hansi hi vona ku yi ndlela leyi nga yi tirhisaka miehleketeleriwa loyi a khomiwa se hi wa vumune wa vhiki leri nga hundza hi ve hi ya kwale aka mungongoma ivi a ringeta ku endla sweswiya a nga duma hi swona mara hayi maxindyani ya nga khani kambe ri Xitsonga hi ve hi kota ku humelela laha hi nga n'wi khoma miehleketeleriwa loyi a tivekaku a ri guilty Khosa wa ku tshama kwalaya ka mungongoma hi mujahani loyi a nga na malembe ya 30 hi vukhale ivi se a humelele na le khoto ya Giyani hi Musumbhunuku laha a nga lavisana na milandzu leyi hi vonaka nga ku yi hlayini swinene a ni tivi loko ri ku nkarhi wu pfumela ku hi nga yi longoloxa okay loko a vona ka a khoto hi Musumbhunuku i humile hi bail hi ku leswi swin'wana va swi a va kombisa timhaka ta ku a swi hlweli ku huma ka hi bail kwala na kwala wa huma hi bail a tlhalaviwa nga kumeki swi nga vi nchumu ku fikela sweswi muhaxi hi nga kombisa ku i le xitokisini mara lexi nga hi tsakisa na hina endzhaku ka loko hi ta va hi n'wi khomile sweswi khoto va n'wi nyike nkarhi wo leha a ri xitokisini a nga si vuyela a khoto nakambe hi ku i ya vuyela khoto hi ti 29 ta August 2024 leswi vulaka ku n'hweti leyi hinkwayo i ta va a ha ri a xitokisini kambe mi ta tsundzuka maxi ku nkarhi wun'wana loko swi fika ka tikhoto na hina ha pfumeleriwa ku va hi ya laha hi nyikiwaka nyana chance ya ku va hi vula na ku nyika swivangelo swo hikokwalaho ka yini hi fanele hi nga pfumeli ku munhu loyiwani a fanele a va a humeseriwa handle ku miehleketeleriwa loyi hi wun'wana wa lava va tlhaku va suka va ya va twisiwa ku vava loko va ri a handle se ku ya hi milandzu leyi nga na yona na khoto na yo hi yoxe a hi onherile hi timhaka ta ku ze ku huma na ti-warrant of arrest timbirhi laha khoto va pfumelaka ku i va nyajini ku fana na ti 24 ta May a fanele khoto a nga yangi hi ti 24 ta July a fanele khoto a nga yangi laha ku nga na ti-warrant of arrest timbirhi se mara swi le mavokweni ya khoto mara hi minkarhi ya ku tala va hi nyika chance na hina
tanihi maphorisa ku va hi ya yima a boxini hi nyika swivangelo swo why a fanekele a va a nga yi kumi bail a teka milandzu ya yena a ri axitokisini ene na kwala wo tshemba ku hi na xitori nyana xo twala lexi khoto yi nga tshukaka yi hi yingisa hi na ku tshemba ku nkarhi wun'wana a nga hetelela loko khoto yi swi amukela a tenga nandzu wa yena a ri axitokisini a nga humelanga handle. se mi hetsela mi ku yini ngopfungopfu loko hi kha hi langutela timhaka ta ntirhisano exikarhi ka maphorisa na vaaki loko mi ta va mi kume ku hayi van'wana va vaaki va pfa va xavisa vunhlori lebyi mi va ku mi kha mi byi ndza mi tirha na vona? Xikombelo xikulukumba i ntirhisano a xikarhi ka vaakatiko hi Xitsonga va tlhela va vula va ku lexi dyaku nkava wa munghana xi nga vuya xi dya wa wena hi ku hafu ya vaakatiko ka muganga luwa va le ka tlhelo rin'wana leri a ri yima na yena laha ri ku onheleni ka lowun'wana hafu ri yima na mutwisiwa ku vava se van'wani va vaakatiko lava va tlhelo lerin'wana hi vona va karhi va hlohlotela se a swi tikombi ku ingaku vuxaka bya hina na vona byi famba kahle lexi kombelaka xona i ntirhisano ivi va pfumela ku loyi a nga onha a kumeke a humelela a nawini a byarisiwa vutihlamuleri na loyi a nga onheriwa i na mfanelo ya ku va a tshama hi kurhula tanihi muakatiko wa Afrika-Dzonga wun'wana na wun'wana se loko hi tshuka hi ye emugangeni hi va kombela ku hi nga tinhlengeletano a va ti vaakatiko hi ta kota ku va hi burisana na vona hi tlhela hi va kombisa na nkoka wa ntirhisano a xikarhi ka maphorisa na vaakatiko leswi endlaka makumu ka siku hi hetelela hi vona mihandzu ya kahle. Sergeant Rikhotso kusuka amupani exiphoriseni xa Giyani khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomo xikhensini le ka vayingiseli a khensa valava mi vatwa mingiselo mungena London FM i Sergeant Rikhotso lava hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta milandzu ya leyi nga vulavuriwa kwala ka Afrika wa vulavula hi ndlela leyi 30 timinete ntsena awara ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na vasamu hi twa ku kahle va vilerisa hi yini hi timhaka ta miholo mina ko ka ndzi ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula hi swi khumbaku vanhu hala handle a ni ve ri ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula kambe mhaka ya ha ri yaliya ya ku matitwelo ya we hi wahi hi swivilelo leswi va Samu va vulavulaka hi so kambe tweni ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta yimisekweni a hi amukeleni Bongi N'wamun'wanati Maluleke ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ya ku ya leyi ku nga na Bongi N'wamun'wanati Maluleke leyi nga ta endla leswaku hi kota ku twa ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini leswaku kusuka kwalano hi ta kota ku yi teka ya mahlweni hi bula na vasamu Bongi nhlekani rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ni lava ku hetsela hi n'wina kambe mi nga se nghena ka mhaka leyi mi nghena ka yona ni kombela ku mi vutisa ma swi tiva ku madayizi ya wina loko swi te yini a ni loko munhu a tlanga madayizi loko va ku 6 swo boha ku va 6 loko yi nga humangi 6 mi nge wini kwalaha mi tirhaku kona kwalano mi adi hi ku favor munhu a swi saseki ka tiqambi munhu a karhi a swi tiva ku swilo leswi a nga swi chaya risimu ra yena a ri twali a ro va nchumu mara a jika ku mina ni lava awadi mina ene wa swi twa hambiloko ku yiwa ka nongonoko wa bava lava va nga ta nghena after n'wina wo langa ku za ku hela lembe ku va na risimu ra yena ra hi one ri nga langiwi mara munhu i ri ni lava awadi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula i sweswo mingiselo munghana London FM ku na ku chava ka leswaku ongeti va ku nga hetelela ku va na ku kombisa ku vilela vatirhi va ka masipala se hi swo swi endlaku leswaku namuntlha loko hi kutani hi bula na va the South African Municipal Workers Union SAMU hi vulavula na xandla xa matsalani wa SAMU nkulukumba Nkheteni Muthavi hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona but Nkheteni hlekani mi amukeleli ka munghana London FM a hi ri khomeni kahle riqingho rero ri twale ku vava ngopfu kambe kumbexani hi ta twala ku ya emahlweni n'wina tanihi SAMU mi le ka minjekanjekisano ya miholo ti-salary negotiations ni byeleni ti fika kwihi sweswi hi vena around timbirhi ta ti-negotiations loko hi sungula hina as South African Municipal Workers Union we're demanding 15%. And the employer, Lo Agarisalga, came and proposed that they can only afford 3.5 increase. But as time goes by, we revise our demand to 8% as it stands now.
and SALGA only revised by 0.25. So it's by 3.75 according to them, and we are going back to the wage negotiations on the 12th of August until 16th. That's how far we are. Kuna ku vulavula ka ku minga va tikomba va nga ri ku negotiating in good faith leswi vulaka ku swi nga hetelela swi endla leswaku ku va na strike ni byeleni mi vona yini lexi kombaka ku a xi tsakisi hi ma-negotiatele ya SALGA? Is the attitude towards how they approach mhaka ya ti-wage negotiations. Xo kusungula languta ku ri timasipala to tala, they've budgeted more than 5%. Masipala wa Tshwane during the wage negotiation, they released a statement, Kuribona, they have budgeted 5.1. City of Johannesburg, Nabona, Komba Koribana for 4.9, and majority of municipalities, they are way above 5.5%. Now, when SALGA come to us, Batana 3.7 or 3.5, and they know very well that we understand that municipalities have budgeted more than what they are tabling. That's why we think they are not serious about this. And they don't think about the municipalities, because if they push us, we are going to strike, and we don't think that this will be sustainable. I mean, they will sustain the finances of the municipalities. There's no municipality currently that wants a strike. That's why we are raising this issue that they are insulting our workers. They don't appreciate the work that is done by municipal workers. Now, I langutini na mitu ambula hi budget kama xivutiso ku tava ku do you think ti municipal leti kumbe ti masipala leti nga ko va ta swi kota ku afford ti percent leti n'wina mi ti lavaka tani hi SAMU? Yeah, we think it's a fair demand. Look, we got 8% because we didn't just put a number. It's not like it's 6, then 6%. We have done our research and we have looked at the statistics South Africa, and Andrew Levy, who's also one of the people that we rely on, where they put where majority of the industries are going to settle. And logo ilanguta the settlement, majority of them, they are saying at least workers can get something between 6.8%, and that includes the municipalities. What informs that Himakaya inflation? In an issue inflation, which is at 5.1. So if you give workers 3.7, they are getting less than the inflation. And inflation also affects workers insofar as their budget is concerned. Transport has gone up, electricity has gone up, a lot of things has gone up. The capacity of municipality to pay is there. Why do we say there's a capacity to pay? Look, what the Auditor General always say, they talk about maladministration in the municipality, wasteful expenditure, contracted services. So the masipala total, they have capacity to pay. You might have gone to a lot of municipalities. They're using waste removal, contracted services, whereas we've got people internally to do that. They are duplication of work. And that's why we are saying they do have capacity to pay. Na mitwa mkambula hi timhaka ta toilet ni le ku ti vutiseni n'wina tani SAMU ami represent ti managers ka municipality mi representa vanhu lava va nga vatirhi ntsena lava le hansi? But according to the Municipal Systems Act, we don't represent Section 56. The Section 56 is your city manager, municipal manager, and the direct reportees. But the rest, they are under us. There is a system what we call it upper limit. Yes. Then the parliament will make a determination 3%. So we don't represent those managers. Because I would say aku ti mhaka ta toleta ku minkarhi ya ku tala vanhu loko va hi ka hi vulavula hi tinhlokomhaka ta muxaka lowu va languta sweswo ma ha ku swi vulaka swa ku ku na maladministration aka ta municipality, to wasteful expenditures, lack of delivery of services. Se va ti vutisa ku mara loko ku ri vanhu lava vona ku na ti-service leti ti nge le ku endliweni, loko sweswi ko buluka pipe ku ta teka forever ku va yi pfariwa pipe yaleyo. Loko i vitana ku kombela ku mi ta hi lungisela hi hava gezi va ta ku a hi tirhi ti-overtime sweswo swa ku tani. Se xivutiso ku ta va ku loko ku ve n'we na lava va rhangelaku mi va mi kha mi va representa, a mi voni ku swi fika swi kha swi kwatlembetana ku va ku ri na conflict kwalano ku hala miri a ku ngeteriwi mali hi mhaka ya ti-services, hala ti-services a ti le ku yisiweni ka vaaki? The issue ya services is very complex. And as SAMU, we are not going to take responsibility.
And I've indicated, for example, majority of municipalities, they use contracted services. The masipala total, utakuma kuri tina contractor that they call them as and when. That's why ukuma kuri sometimes workers are not dispensed to work where they are usually working. For example, in the city of Swan, majority of electricity work is given to private companies. Waste removal is given to private company. Road construction is private company. And kuna batiri lava who are supposed to be doing that work. That's why utakuma kore botala baya kutoke under the tree. Because the employer is not giving them work. That is the problem that we are having. And this is an issue that we said to SALGA. We want to address this issue to say let's remove contracted services so that our workers can be engaged fully as they are employed to do work. Kambe n'wina tani Samu mi tshama mi tereka mi ku hey hi terekela switiri la hi terekeli mali ni hi terekela ku vatirhi va hina va na ntirho. We raise those issues to say they are not given. As you were calling me, I was dealing with a case of performance management. But performance management, but Niku, give me tools of trade so that you can see whether I'm performing or not. Community deserves quality services, and these quality services must also translate into our workers getting quality salaries. Kumbexani ka yin'wani leyi kumbexani a hi ta yi langutana na yona yi nga langutani ku thwina timhaka ta miholo. The new cooperative governance and traditional affairs minister, COGTA minister, is saying timasipala ti fanele ti dissolviwa loko ti va ti ri dysfunctional. Tanihi Samu mi ri yini mhaka leyi? Look, we have looked at the statement, the Honorable Minister, Velinkosi Thabisa. It is a very unfortunate statement. On another day, if Irish Stratena, but South Africa were a constitutional democracy, we are governed by the Constitution. So don't dissolve the municipality because it's dysfunctional. There are other interventions that are there under Section 39 that you can dispense rather than dissolving. What are the issues that may lead the municipality to be dissolved? It's number one, if the council cannot discharge its own responsibility. Number two, if there's maladministration. So those are the things. But we have realized that our department, COGTA, it is weaponized to settle political scores. It's not about service delivery, because I don't know of any municipality in South Africa that was once put under administration or dissolved and it's performing better. In actual fact, once you dissolve the municipality, they become worse. Yes, we don't have such municipality. We don't have an example to say this municipality was once put under administration. And when you talk about dissolution of the council, when you dissolve, do you think dissolving a municipality it equates to service delivery? We don't think it equates to service delivery, because you won't dissolve the people. What if after dissolution you get the very same people who were there before? It's not well thought idea. It may be that he's excited. It's a new minister. He must be seen saying something about the portfolio. So it's Ellen Budketin. La kati makata iti 12. Mi afamba mkome number man. 12 August. Mi fika mku number man ka SALGA. Loko banga inike 7% ya strategy. That's what we are going to say to them, to say the least you can do is 7%, and kunati outer years. By the way, they are saying they want us to enter into a collective agreement for 5 years, which we don't have a problem with it. We are just saying as long as we get money above the CPI. Kambe, sungula ka 7%. Yes. Nemetwe. Kezeli bot kete. Enko balaba bulana bona shanda shama tsalani wa Samu nkulukumba nketeni Mutabi ay bulana bona kai lang takat makata ku nshungeto lunga ko wala swaku ti masipala tingaita la titukuma tikati tirkansi kan tsikelelo loko vatirhi lava nga swirho swa nsamu va kha va kombisa ku vilela hi ndlela leyi a hi buleni yona mhaka leyiwani hi ndlela leyi mi vona tanihi hi rixaka na loko mi languta vukorhokeri lebyi byi kumaka kusuka ka timasipala ta n'we hi ku hambanahambana ka toho va fikelelake ku va nga yi lava nomboro leyi na n'we mi tirha koho kwale ka masipala hi byeleni ku mi vona ongeti nomboro leyi vulavuriwaka 7%.
leyi nge loko moka va nga mi niki yona a ma ha tingheni mi veka switiri ehansi swi nga koteka ke leswiwani swi tlhe swi landzelela timhaka ta ku veri van'wani vukorhokeri ku ze hi nga byi kumi kusuka ka vatirhi va masipala va ri hava switiri i ntiyiso ke n'wina tanihi hi vatirhi va masipala ku na nkama lowu mi kumaka mi kha mi xota switiri hikokwalaho ka ku va lava va nga mi rhangela ti-municipal manager na timeyara va kha va nga mi tiseli mhaka yeleyo ke a hi tweneni hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathlevo la dp@sabc.co.za at africa munghana x handle kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini kambe ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani 0860002543 tisela nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ya mukele mseri loyi nhleka Mwasi Mpfukeni me ipfukeni ngobo Mpfukeni Okay ka timhaka ta union na matirhelo ma kona ngopfungopfu ya leyi na mtlhambi vulavula na yona va ngo isamu yi yimela ku va tirhela ka masipala swa fanela ku ntela kun'wana na kun'wana ku va na ti-union leti yimelaka vatirhi va tona hi ku ya hi Labour Relations Act 66 ya 1995 mara leswi ni nga swi vona muhaxi ka vatirhi va ka masipala vo tala loko va ya fika emitirhweni a ni swi tivi ku vo pfumala supervisor kumbe mulanguteri wa vona mi nga kuma ku instead ya ku va huma va ya afieldini xikombiso va ya tlilina switarata na yini ku a dorobeni ku tshama ku basini na tindhawu leti va fanelaka ku ti basisa mi kuma ku vo va ku jikajikeni endhawini leyi ku nga ka workplace ya vona mina ni tirhela a Alberton ni tala ku swi vona sweswo mi kuma ku vanhu vo va ku rhendzelekeni na loko ku ri ke ni va huma va ya eku tirheni loko ku ba 10 va heta ku dya swakudya sweswi sweswo mingisela Munghana Lona FM swi tikomba ku ndleke xin'wana ya a ni nga ha ri ku mutweni a yeni ni mahlweni ya okay a ni ku muyeni wa n'wina kwalani va ku kombisiwa timhaka ta duplication of services why ku va na duplication of services ku ve ni ku na vatirhi na i timhaka ta ku vanhu lava nga ku tirheni ka masipala van'wani va kona ku ka swiyenge swin'wana va kumeka va nga fikeleli ti-obligations leti va fanelaka ku ti fikelela loko va ri ku tirheni a na ha kombisa ku vanhu va ya ku tirheni loko va heta ku dya swakudya nga va 10 kumbe 11 vo tshama ndhutini ku ze ku ya fika nkarhi wo ringana wa vo 4 lava fanelaka va chayisa so ti-union na tona a ti fanele ti kumeka ti kha ti tshukunyisa va tirhi lava ku ha swi tiva ku ha mi yimela hi langutela leswaku n'wina tanihi vatirhi mi va na ku khomiwa kahle emitirhweni leyi mi tirhaka yona mara you have to mi fikelela leswi na n'wina mi nga tholeriwa swona mara sweswo a swi le ku endlekeni hi muhaxi so swi va swi ri ku karhateni ngopfu komba ku timhaka ta timasipala ti tikomba onge tina mintlhontlho ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku i mani a nyikaku switirhi i mani a languteriwa ku tirha i mani a languteriwa ku endla yini ntiyiso ni kha ni ya ku heteni muhaxi siku rin'wana kumbe ka lembe rin'wana ka jarata leri ni tshamaka ka rona ku fike vatirhi lava va ka sanitation va ka masipala murhangeri wa vona kumbe supervisor a ku ri kulumba n'wana i vulavula i huma a vembe leswi ni nga swi vona loko a suka a famba muhaxi loko a famba na vona va tshike ku tirha va ya dya swakudya va butha kwala mindhuteni i yona loko a vuya hi movha va sungula ku tshukunyuka ntirho wu ya mahlweni ku komba ku a va tirhi hi ku swi rhandza va tirha hi mhaka ku vona ku supervisor ya vona yi kumeka yi kha yi tiva timhaka ta yona na so ti kona kun'wana ti-supervisor lava tivaka timhaka ta vona hi nge va pendi hi pende yin'we hinkwavo ka vona mara leswi ni lavaka ku swi kombisa i ku Afrika va tiva ku va na union leyi va yimelaka swi le ku hi karhateni ngopfu hi mhaka production a yi kumeki yi va yi swona loko ho swi compare ka private sector ni le ka public sector xikan'we ni le ka timasipala
ku na ku hambana ku kulukumba ngopfu ka private sector loko va ku humiwa hi 1 ku yiwa ka lunch ku vuyiwa 1:30 or 2 loko ku ba firing liya mi ta kuma vanhu se va tlhelile laha va fanela ku tirha va ri kona mara ka masipala kumbe aka ndhawu tin'wana ta mfumo a swi hi ndlela yaleyo so supervision na yona munhu loyi a nga nyikiwa matimba ya ku supervise vanhu a nga vi na xin'wana manana o fane a tirha swi tiva leswaku i fane a siya legacy ya ku mina loko na ha ri ku tirheni vanhu lava va tirha hansi ka mina a va swi tiva ku loko hi tirha hi ya ku tirheni loko munhu a suka nampundzu a ku ni ya ku tirheni ka vula i fane a ya ku tirheni nemetweni khenseli swinene nkarhi wun'we 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM salet mineta nhungu ntsena yi nga si ba awara yan'we loko vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va kha hi bula na vamasipala wa Phalaborwa va ku Phalamani na ku hari Phalaborwa hi ta va hi bula na vona ntsena hi languteka timhaka ta ku va hi twa ku va angula va ku yini ka xivilelo lexi xi nga tisiwa hi mingiseri lexi khumbaka timhaka ta swa vutleketli endhawini liya kambe ke ku na mingiseri un'wana hi loyi ni hleka hayi njhani buto mina hi pfukile khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri yini n'we hayi pfukile swa la ka masipala wa Joni swa a swi lava ku kuma mali ya increase ya 7% because mali leyi holaka yitsongo ne xa vumbirhi kwalani ka ku yitsongo i xihoxo maswona mi nga vuli ku yitsongo mo vula ku n'wina a mi mukeli hi hunda loko mi ku yitsongo yi ta hlupha hi ku ya a yi mukeli ne xin'wana xikongo kona xa vumbirhi loko ni nghena ni sayina contract every financial leyi endlaku yi ni byela ku ni fanele ni endla how many jobs per day so ni manager ku endla tijob leti ya per day leti loko lembe ri hela ni fanele ni kuma ku performance bonus which means ni kumeka mina ni endli ntirho lowu mutlachi a nga va ku wona xa vumbirhi hi na problem ya switirhi bothe ni mi byela sweswi I have to take mali leyi va yi ni holelaka ni fanele ni xava fire hydrant spanner ni hava range lexi hi vitanaka ebobochana sometimes na swi kota kusuka ni kuma ku ni na best pipe is 350 nghena ku waterfall Johannesburg view I have to reduce that pipe because I don't have material amakona material mtlacha nga nyiki material hayi loko va yi vona nkarhi wun'wana hi hi famba hi timovha hi kumeka hi ti-job card so hi fanele hi endla ni cheka ti-hotspot leti hi swi tivaku this one like just an example Midrand yi katsa na Ivory ku na ti-sewer blockage so we have to hi fanele hi languta ti-hotspot leti ya ku ti-storage like timolong ku ri ku nga vi na ti-storage because hi laha ku nga na vanhu ngopfu a kumeka hi nge le ku tirheni ha tirha swinene leyi ya switirhi leyi mi tshama siku rin'wana mi vona ka mi kha mi tereka mi ku hi terekela ku switirhi leswi hi nga na swo a swi enelangi kumbe switirhi leswi hi nga na swo swi endla leswaku hi nga koti ku tirha kahle leswiya swi ya hi na ha swi endla lomu mi tirha kona a ni but mina hi le water se hi na ha swi kota ku loko hi tshami na mutlachi wa hina hi n'wi byela ku a hi na switirhi namuntlha hi tshama hansi va swi kota kusuka henhla vata ma swi vona se loko va suka henhla va ta na switirhi kumbe va ta ku mi byeleni mahungu a va ti na swona va endla swilo swa xihatla because hi tshame hansi munhu lava va hi feyilaka i va lava nge le henhla le henhla le ka timasipala na meyara va hi feyile leswi vulaka i yini i ti-MMC na ti-managers na yes managers MMC vo va hi feyilaka because what okay swi pfuna hi ni va na mina 30 no what artisan ne you put contract ya tirha yini hina as the artisan ta municipality mi teka 80% ya okay 70% ya tirho mi nyika ti-contract hina van'wani ya tirha languta leswi nga humelela ka pick it up va tekile 60% hinkwayo ya City of Joburg va nyiketa ti-contract leti a ti strike that time vanhu va pick it up va nyikiwa ti-plastic va tirha loko va heta job cards ta vona ta siku va hetile hayi ku vo tshama ntirho wo tala wa masipala wu le ka ti-construction wu le ka ti-tendara than ku ka hina vatirhi ni vula swona va nyika titendara na hambi vatirhi va ri koho a va nyiki titendara hi mhaka ku lawani ku hava vatirhi kumbe ku hava vuswikoti
vuswikoti byi kona se tithendara ti va ti ka ti humelela yini loko mi thoriwile mi kote artisan mahatle mi lava ku ya teka tikontraka n'we ya mi na ntirho maswona hi swin'wana leswi swi humelelaka la ka masipala ene hina ha endla tijopo ta hina ha ti endla ni endla tijopo hinkwato ti herile nkachi wa mina wa swi tiva ku okay u performi kahle ni nyika performance bonus mara mina community leyi ni yi tirhelaka va ta vona ku a ni tirhi because sometimes ni na ku famba ni ku sweswiwani la ni nga yima kona sweswi sorry ku swi vula ni le ka yin'wana yo xavisa swakudya ni le ku dyeni i lunch mara munhu loyi a nga swi tivi ku ni le lanchini a nge vuli ta ku u yo tshama ma swi vona ku na ku mi kuma ku na vanhu va nga yima a khoneni vanhu lava it's a hotspot hi lava va nge le ku tirheni kona kambe na mitwa swoswoleswo kambe ni le ku tivutiseni ku mina mikarhi leyi hinkwayo a ni swi teka ku kumbexani hi ta fanele hi kuma valava salga va hi byela ku va ndlisa ku yini ku loko masipala wu tlhe wu lava vanhu va ta tirha tikontraka kuve vo va lava vanhu va masipala va na vatirhi lava va nga kotaka ku va va tirha a ni swi twisisi ku va hi fike njhani ka xiyimo xexolexo vo 30-40% ya swa masipala swo tala swi under construction ku ri na vatirhi nemetwini hi swona ba inkombo ta cancer 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisela me ku n'wangulo wa wena wu ri yini kwalaho nga va ku u yingisela u ri koho nhlekani lowu ka nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo 0860002543 xo swenta kuma mahungu ya misava na vungin'wa Mngwanati Maluleke ivi kusuka kwalano hi laha se hi nga ta twa kun'we miangula mi ku yini kambe ta sungula hi bulana nkulukumba mahisi kusuka ka masipala wa Phalaborwa hi kota ku va hi twa ku vo va ri yini andaka sweswo ta va ka hi teka riqingho rero ku ya mahlweni hi ta kota ku twa ku n'wina mi ri yini loko mi kha mi languta ka va masipala lawa n'we na mitirho ya vona na matirhelo ya vona hi ndlela yoleyo na hi ngetana kambe i 0860002543 kumbe va tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoleyo le ku ringeteni ku lava ku languta twa ku lava nga tirhisa X vona va ri yini ka timhaka leti hi bulaka hi tona ni nga siya emahungwini ya misava hi ndlela yaleyo mhaka leyi hi bulaka hi yona hi yaleya ya timasipala na vatirhi lava va nge ri va ri hava switirhi sa hi la ku ta twa na n'wina mi nga koka ka timasipala ku kahle loko mi langutini ka timhaka ta mitirho mi vona ongeti ntirho lowuwani kumbe switirhi leswi loko vanhu va ze va swi ka va nga vi na swona ku nga va ku ri ku endleke yini kumbe hi va hi fike njhani ka xiyimo xexolexo xa ku vatirhi va pfumala switirho kasi ke i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa tlhelo ra wehe ra mhaka hi yoho hi ndlela yoleyo awara ya n'we henhla ka nhloko mingisero mente ri mahungu lawa hi nga ta ya kuma sweswi hi ta va hi kha hi ya kuma ya suka ka vungin'wa Mngwanati Maluleke ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we ku ya emahlweni wo ri yini ntere hi ta bula eka ku na nkulukumba un'wana nga ni rhumela email a nge ri ku na trend leyi nge le ku langutani ku ri fashion ngopfungopfu ata high school laha vana va xikolo va pfaleriwaka ehandle ka gate ya xikolo hikuva va nga fikangi hi nkarhi se it's fine ku xikolo xi teka goza loko n'wana wa xikolo a tlule yin'wana ya milawu leyi bohiweke kambe khalanga lexi vavisaka hi loko vufambisi bya xikolo byi pfala gate va nga ha pfuli siku hinkwaro can't we debate this matter ku kuma vativi va swa dyondzo ndzawulo na ti-psychologist ku pfuna hi mhaka leyi swona swikolo sweswo vo pfumala xin'wana va nga xi endlaka ku hi vana loko lavo leta handle ka ku pfala gate ke ya yin'wana mhaka yaleyo kambe yena ni ka vongin'wa Mngwanati Maluleke hi twa ku mahungu ya misava lawa nga hi tshembisa wona ya yimise ku yini ya vongi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi enhlekwane khalanga mina la ta khumba leya mi heta ku vulavula hi yona ya hala ka mngongoma khoto ya hina yi ta tekela mhaka leyi enhlokweni loko muxanisi
a ta va dlaya muxanisiwa u ta n'wi vona va ta n'wi pfala va nga n'wi nyiki gwimbi a ni voni swi ri na reason ya ku i fanele a nyikiwa bail a karhi a tsama ku ya khona a ni tivi kumbe i mavonelo ya vuharisi inkomo botbet na botindana vanhu lava pfalaka ti-pothole vo hlangana na timhaka ta ku kumbexani va faka maribye lama ma tlhelaka ma onha mara va le ku pfuneni ku mfumo wa hina a wu le ku tirheni va tsandzeka ku kaxa vanhu va pfaletela ti-pothole leti nga tala kwalano vo ti vulavulela va lava mi vulavuleli mapatu lama ma nga tala ma nga onheka ku hava mfumo a wu le ku hi endleleni ka nchumu a wu le ku endleni ka nchumu futhi loko ku ri patu leri suka aka xikukwana liya ka n'wazibuzibu hayi i muchongolo ntsena a wu le ku endleni ka nchumu vanhu valava inkomo mina mathebula la Captain Park vaxumi khalangana na cindani kwalano mina ni angula ni ri ka Xikundu a ma tshama hi kani ni hlamale ngopfu tin'hwetinyana ndhakunyana ku ta vanhu va fika va kha va dzimadzima swisimbani swin'wana va pendapenda maribye va kha va makamaka va pimapima va vula timhaka ta ku kula ku nghenisiwa pavement la endhawini leyi hi tshamaka yona kambe hlamariso i ku a hi zangi hi nga tivisiwa nchumu kumbe munhu ku mina a ndzi zangi ni twa nchumu hi swona ku ta humelela swi swa so lexi xi va ku xi endlaku xivilelo ngopfu ka mina i ku project liya yi sungula ku nghena hi le switandini swa vanhu va ku laha ku faneke ku biwa yindlu lahawani patu leri faneke ri ta hi le ndlwini ya munhu un'wanyana a swi twisiseki ku va kha ku endleka yini kombe ku mi hi vutisela vona kwa ka Xikundu hambi vuhosi hambi mkhasela ra ntivi sweswo mingiseni Munghana Lonene FM languta nkarhi i 11 minute ntsena ku bila awara ya 13 hi vuya ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula hi tsutsumela le ka masipala wa Phalaborwa ku na nkulukumba Maheso la layinini la hi lava ku bula na vona endzhaku ka loko muyingiseri a kombise ku nga tsakisiwi hi ku kala ka maphorisa ngopfungopfu hi ku hela ka vhiki eka masipala wa voho ku ngopfungopfu eka timhaka ta ku kavanyeta swin'wana swa leswi va ngheniselaku mali tanihi masipala ku nga vupfhumba tatana Maheso ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hlekani khalangana va yingiseri va Munghana Lonene hlekani a khensa swinene tatana Maheso a hi sunguleni la ka ku tanihi masipala mina maphorisa n'wehe mingi lama i maphorisa ya swa le magondweni ya le ka masipala wa Phalaborwa inkomo na wona mahaxi la hi kha hi burisana na n'wehe va lunghisela mimovha ya kona a yi se na xin'wana va ni mhaka ya shift policy leyi yi nga ta kota ku yi korhokela vaakatiko va hina se loko ku ri ku va koma maphorisa va ka masipala tatana Maheso swi vanga yini ku va nga ri kona loko ku tshika ku ri na xiphiqo xa muxaka lowu ngopfungopfu loko ku ri busy hi ku hela ka vhiki sweswi hi tirhisana na lava province ko va ku arrangele ya kona ya nga va kahle mara ko tala va kombela lava province ku va hi endlela la magondzweni swi ta va swi va kahle se miri yini hi vapfhumba lava va taka ku na loko vapfhumba va fika laha masirheni ya le Phalaborwa va fika va kuma timovha ti kha ti hinkwato ti ya tlhelo rin'we a vo ve va ku hi a South Africa ku hi ndlela yin'wana se ivi loko va fanele va nghena hi Kruger Gate va nga ha ti hi kona va cinca gate ivi swi mi kavanyeta kumbe swi kavanyeta va lava pfunekaka hi timhaka ta vukorhokeri bya swa vupfhumba hi la ku kombela ku khomeriwa ku leswi nga humelela hi weekend leyi swi khomisenyana tingaka mara hi la ku ya hi planelo ra hina swi nge he tlheli swi ngeteka leswi nga humelela hi weekend loko mi ku swi nge engeti mi va mi yi langute hi ndlela yi la one we're busy hi mhaka ya timovha na also this shift policy ya hina we want to start implementing it ku hi nga ha kombeli va province ku va ku
ku tirha lava vanhu se na mitwa kwalani ni ku tivutiseni ku lava va nga ta eve va hlangana na swona va vhe va lan'wile ya va vuyisa njhani tatani Mahesi? hi ta tlha hi swi bumabumela kwala ka social media hina ku hi kombela ku khomeriwa swi nge hi tlheli swi ngetela swi engeta leswi nga humelela amaheleni no ni mi twi tatani Mahesi a khensa swinene ni tshemba ku va ta va swi twile va lava va swi va khumbaka leri ra ku va ta lehisa timbilu ku vona ku loko masipala wu tshika ngopfu kwala ka ku hela ka vhiki ni vona minkarhi yo tala timasipala to tala ti va ti nga ri na vona vanhu ku endleka yini mi tiva swin'wana kumbexani mi nga hi hlevela ku tatani Mahesi hi timasipala kumbexani mi va mi kha mi xota mali ya ku tirha hi ku hela ka vhiki kumbe ku endleka yini? Mpela swi va swi endla tani that's why ku sweswi hi ta stika ngopfu ka chief policy yi approve-wini hi council so va ta sungula ku swi implementa ku nga si hela na nkarhi ku ngo va ku ta vulavula leyi ya ku mi swi tiva ku timasipala ko tala a ta ha endli overtime because audit wa general wa audit is fighting also makaleya ilwa ngopfu makaleya ya ti-overtime no ya twala kambe ke nkarhi wa n'we loko hi kha hi tsela mi ri nkarhi wo tani hi kwihi loko mi vulavula hi ku nga ri khale i nkarhi muni? Ni nga vula kwala ka n'hweti leyi hi nga ta sungula ka yona swi nga endleka se swi sungula ku implementiwa leswa chief policy. Okay no ni mi twi tatani Mahesi a khensa swinene ku diya ku engeta inkomo va lava hi bula na vona tatana Mahesi va suka ka masipala wa Phalaborwa a yi sukela ka ku va ku ri na ku vilela ka leswaku loko vanhu va ya eswilahlwini hi Mugqivela va fike va kuma ku na timovha to tala leti ti komba ku a ti komba mhaka ya ku va ka ha ri na timovha leti a ti famba tlhelo rin'we ti hetelela ti endla leswaku ku va na xiphiqo xolexo xa timhaka ta matshamelo ya vukorhokeri hi swa le magondzweni hi ndlela yaleyo na vona ku Afrika va vulavula hi ta va ya yisa mahlweni mingiselo mehe kambe sweswo hinkwaswo a hi swi endli loko hi ta va hi hundzela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ntshembo wa n'wina wu tisa yini hi yona leyo maphati lamo nga hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ta ku ta tirhiwa na xikolo se swi karele botsek tipolitiki ta South Africa no lava ku tirheriwa tiki ku le kusuke kwini karele ngopfu karele mina botsek ku le ku hluphe kwini ku le ku hluphe va swi vona la wena ku le ku hluphe kwini sa dyondzise ke va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 a management fee se swi vona mara ka gezi leri durhaka leswi khomile yi nga heta ku kombela yi nga kombela ku ri increase-iwa lembe leri ta 200 tele ngopfu ka nkarhi wa sweswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ni nge swap mina a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani Kutati njani? vota mina hi pfukile n'wina minjhani Ai pfukile man. a khensa Ni vhe ni nghena loko ni twa vulavula na tatana Mahesi ni lava ku ti vulavula na n'wina nyana ni nga mi tlherisela ndzhaku hi January hi ndlela liya na kusuka le posweni ya fika le ematikoxikaya matikoxikaya ndlela liya ni ku na sweswi ya tshamisile sweswiyani hi vulavurini hi January na ku mi ta va lava mba vutisa loko ni te kusuka dorobeni ku fika laha township laha ka Sikolo ndlela yi right ku ya fika vona Mahale ndlela yi right mara kusuka kona laha ku ya matikoxikaya ndlela leyi a yi right na sweswi butheti ya tshamisile sweswo leswiya
a hi gravel i maguti ku na gravel kuna maguti layani i maguti a hi gravel kambe n'wina tanihi masipala mi endla yini no ni vula n'wina tanihi vaaki ku na leswi mi nga ringeta ku va fikisa ka masipala mi ndla yini hi ndlela leyo ku ze hi tala ka n'wina ku ze hi ta ka n'wina hi mhaka yo hi dzanile loko mi vulavula hi timhaka ta ku va mi ri Phalaborwa I was excited thinking ku mi jikele hala mina ku vulavula hi rona pati leriya hi za mi good swi fana na mati wo to give up mara loko vanhu va fika va ka radio va ku va korhokela vanhu va tiko mara loko se swi ya a ku tirheni straight a swi le ku endlekeni good pet vana they don't execute they just come out and speak swa ku fana sweswi ya vulavula hi swona swi humelela njhani vanhu lava nga ya Kruger National Park na va ya ku lahleni i swilo swimbirhi leswi swi nga hlanganiki leswi a swi nga fanelanga swi endleka mara it's happening because a hi na vulawuri good pet a hi na vulawuri va kwini vanhu va maphorisa ya hina la patwini loko swi fika kwalano hi swa va vula swona va ku maphorisa ya swele magondweni a va nga ri kona va kombela ku khomeriwa kambe va ta swi lulamisa ku ya mahlweni hi yo mhaka va ta hetelela va tisa vanhu lava va nga ta vona ku xiyimo xa muxaka lowu xi nga ha humeleli hayi good vulavuli ngopfu because nga Pitori mara loko mo tshika un'wanyana a fambele ku hala na this week swi ta endleka because loko va nga ri kona a va ye kwihi a va tirheli mapatwini a va tirheli magondzweni a ni ri va fanele va allocate-iwa vanhu lava loko va pfuka va tiva ku mi nga yima kwihi hi ya tirhela kwihi hi ya kwihi swi fanele ku swi vula ku swona good pet loko ku ri na crime la matikoxikaya hala u ta yima 3 hours or 4 hours because then ya kona yi famba katsongo yi famba 0 ku suka le police station le alulekaka so patu leri ya good pet ai no sweswi ni nga vurisa hi swona na hi January ni ku ina ku le Nigeria ka antswa sweswi na ta can repeat good pet na ta can repeat because u chava na kusuka la Pitori famba hi movha ya wena i ya kaya sweswi ni byerisa hi swona ni ku hi January hi December a ni ti fambele hi bazi ni cha ximovhani xa mina because le a ti ya huma bampari a ni ya vuya se na sample yi buwini se hi yo ya yini le pet ku i na movha mara u nge ngheni ka n'wina hi yona swa nyumisa good pet swa nyumisa swi fanele ya mati hi vekile good pet ya mati tatana maheso they keep on postponing until when because vona va na mati hala va tshama kona mara tatana maheso va rivala ku va huma kwihi va huma matikoxikaya va yi tiva situation ya le matikoxikaya a hi munhu va nga lo tsaleriwa lokuxini khensile botame enkombo ta mina khensa 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula ile ka mgana lona na FM makomba ndlela a hi koti ku u ri yini ka mhaka leyi nga khoma yona hi ndlela yeleyo ndiri hi ta bula na va masipala wa ku nga ri va masipala kambe va xifundza xa Mpumalanga hi ndlela yoleyo kambe ke a ka ha ri na van'wana va kha va rhumela ti-voice note la a hi tweneni loyiwa Enhlekani Butpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula Butpet ni twa mi ta vulavula na premier wa Mpumalanga ku nga nkulukumba Ndlovu hi na xikombelo mani ka vo mani na xikombelo ku na patlera kusuka la a khonoko ri ya Manyeleti ri ndla hi kwala va Swintoni va tshamaka ko ri ya kwala Manyeleti ri vavisekile patlera hi ta kombela va hi langutisela rona mani a ri tshamisekanga rona ti-ambulance ta hluleka ku famba na leswi swiboka swa ku ti famba hi rivilo se ta kombela na xikontiri ka patu kusuka rola ri ya joyina rona ri ya ra le ra kusuka a khonoko ri ya Manyeleti inkomo istimela rona kutivana na mitwa kambe mhaka ya tlhelela kwalaya ka ku hi vulavuli ngopfu hi ro patu mula ku se hi tlhelela futhi ya ya vulavula hi ro futhi kambe absirtani a hi ku timingisi rome 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka mgana lona na FM makomba ndlela
xana a wu swi tiva leswaku kwalomu ka 24 wa tindhawu misava hinkwayo jikelele ku na switechu swa tatana Nelson Mandela lexikulu xa swona hi lexi kumekaka eUnion Buildings ePretoria. n'hweti hinkwayo hi tlangela nene ya Afrika-Dzonga ivi lembe hinkwaro hi tlangela 23 wa malembe hi ri ka xidemokirasi. nena ya Afrika-Dzonga. Munghana Lonene FM makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 hi nhlekani. sweswo mingisero Munghana Lonene FM amukeleni n'wana mingiseri hi loyi i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Hello, good friend. Papa Njani? hi pfukeni n'wina minjhani? A pfukile. a khensa. Ra sungula nghena laha ka na mi twa mo sungula kambe swi ta lava mi hambana na laha ku nga na huwa ivi mi tlhe mi tiyisisa ku mi khoma kahle foni ya n'we mi kota ku twala kahle buti wa mi. Okay, a ni le right. Ku na xin'wana xi nge le ku tlangeni kwala at the background ya n'we mi nga va mi kha mi pfulele xin'wana kumbe TV kumbe yini ya ani ka lori n'wanyana. Yeah. Na twakana na ku vulavula hi mhaka leyi ya ka masipala ya vatirhi va ka masipala. Hi mhaka ku loko ni langutisile timhaka leti ta vukorhokeri ka masipala le byerile ku tale vukungundzwana. Sweswi hi na problem ya ku fana mati sweswi u kuma va ku masipala kolota vuleteli leti timiliyoni and hala va ha qacha tilori leti va tiva ku ri i ta voho ti ta nakisana va ta kuma mali to why va nga teki mali leyi va fanele va hakela tilori leti va hakela xikweleti lexi a va nyika xikweleti ka masipala hi mhaka ku tilori leti i ta voho a ni ngo tilori va va kha va ringeta ku mi kuma va kha va ringeta ku mi kuma mati kwalano hi nkarhi wolowo. why swa antswa va hakela xikweleti lexi va xi hunguta ku ri leti leti a kota ku yi sevisa kahle. Leswi hi mhaka ku voho va la ku dya hi tilori letiya va la ku endla mali hi tilori letiya a ni ta voho i ta voho kwalano that's why vukungundzwana lebyi nge heli. Hi ta swi vona nga ku va ka masipala a va tirhi kasi va le ku tirheni mara hi va sola vo ya ntirhweni va hela ku tshama leyi a va endli nchumu kasi va kala swilo switirhisiwa va nyika ti-tenders ka vanhu and tendera leti u kuma ku i ta vo kwala ka masipala i ta lava varhangeri va ka masipala va ANC va kwini va swi vona. Mi vula yini loko mo ku i tithendara ta mi vula ku vanhu lava va va ku va ri varhangeri kwalaya ka masipala wolowo va tlhela va kuma tithendara? Va tlhela va kuma tithendara kwala kumbe ku ri murhangeri wa ka masipala wun'wanyani vo le ka masipala vo pata kumbe va teka switirhisiwa swa le masipala luwa va nyika munhu wa masipala wun'wanyani a ta teka thendara va swi tiva ku ri havo vanhu lava le ku tisa leli so loko hela swilo sweswo xikweleti xa mati ku fana na mati hi le ku hlutekeni mati sweswo loko vo herisa mhaka leyi ya tilori va teka nakisani va teka va hakela swikweleti leswi va nge va swi kolota a pfuni nchumu va lava tilori ti hakeriwa ku ri ku hala va ri va ha kolota mali kambe xivutiso ku ta va ku loko hi yihi ndlela leyi nga tirhisiwaka ku ololoxa xiphiqo lexi hi ku vona ka n'wina? I ku va pfulela mati va hakela xikweleti na ku mu provider ku nga leteli hi yo yi nga ta endla ku ri hi nge xoti mati manje sweswi va xotisa vo pfala mati lawa ku ri va kota ku tisa tiwiri ta vona ku va kota ku hi nyika mati va ku va masipala wa tirha ku ri ku na a swikolo sweswo a ku va mavonelo ya mina ni mpela mavonele man'wini mavonele ya n'wina kambe loko ku ve swi tisa sweswi mi swi vonisaka xiswona ya swi vula ku hi le khombyeni. A va tshike ku tlanga hina va kolota va ku hi kolota timiliyoni ka le penini va tlhela va tisa tilori hala why va nga teki mali ya va hakela tilori va hunguta xikweleti lexiya letile leko va yo hi nyika ku mati u ta kuma ku ri laha exikwini hi kuma mati for 3 hours wa swi vona 3 hours yelo van'wana va kona va yi mitirhweni ku va ku a ku na mati manjeni a swi vona ku ri ku nga pfuki swi ri vukungundzwana leti a ni tshembi ku ri ta fika ku hi byeri unless hi sweswi mfumo wa nhlengelo kumbe xani swi ta antswa. Nemetulibot. Inkombo ta mina Kens 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi koti ku tlhelo ra wena ri kambe sweswi hi ta sungula hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini hi ta bula na Premier kotara ku nga se ba awara liya ya 2 kwala ka Munghana Lonene FM Premier wa Mpumalanga va hi byela ku leswi vo va nga famba gondo reriya
ra ku va vulavula na vaaki va Mpumalanga na ku va vulavule njhani Munghana Lonene FM yi nga ri kona swi te njhani va nga hi vitanangi loko ku pfuriwa parliament ya vo hi ndlela yeleyo swin'wana swa leswi hi nga ta va vutisa loko va fikile kambe ke hi nga se endla tani a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini ndlela yin'we leyi tirhisaka hi leyi sweswo mingiseri Munghana Lonene FM nangonako ya Afrika wa vulavula a hi tweneni ku un'wana wa vayingiseri va ri yini lava nga bela riqingho ka 0860 hello mingiseri nhlekani ka ha ri na munhu la i fambeli mingiseri loyi a ni ku ni lava ku twisa yena i twa n'wangulo wa yena twa mhaka leyi a nga khoma yona loko loyi a ha fambeli swo vula ntsene ku hina hi ta va kha hi ya mahlweni hi twa ku na un'wana na hina nga ni rhumela voice note hi loyi Khalanga vanhu lava va pfuna swinene vanhu lava va pfuna tipothole ti atiri la bindzulani loko mo hindzanyana la bindzulani u nga ri ku emajikela driveway ku ya konkoha a ti chavisa still na sweswi a va endli nchumu mafana va zama ku ti pfala mara va endli nchumu va pfuna mafana lava kantswanyana va pfuna va nga la ku ta vulavula sweswi vanhu va ku njhani loko va famba va yiva futhi va tlhela mu ku va rongo loko va pfalatela mapatu ma nyika ti-2 va rongo futhi va fanele va endla yini va pfuna vanhu lava va pfuna va tsandziwa hi yini vova ka masipala ku lunghisa mapatu va tsandziwa hi yini ku lunghisa mapatu a va karhi va ku va ti vona tipoti khale va karhi va ti vona why va nga lunghisi inkomu kumbexana mi twang kahle papa yi nga va kumbexana mi hundini va masipala va ri va kulukumba lava va a va endla ku ri na ti-pothole va pfarile ti-pothole loko va pfala ti-pothole va fanele va ala va chela misava laya va ndla nga ri ku na ti-pothole hi swo va vulaka so swi nga va swi na ku a hi nga vulavuli hi yona yale vulavulaka ya le Bindulani loko ri ku vulavula le Bindulani ya le Bindulani i yin'wana mhaka kambe xivutiso ku nga tlhelela kwalaho ka ku swa pfumeleriwa ku va swi ndlisa swi siyaki ku va vanhu va fika va kwala ka switirhiso swoleswo va endla maendlelo ya la okay ku nga va xivutiso lexi hi nga xi vutisaka ku ya mahlweni kambe sweswi a hi amukeleni un'wana muyingiseri hello inhlekani na mfambisi wa n'wina Bonzindane na vayingiseri hinkwavo na monoko wa hina wo duma lowu hi nyungubyisaka na le mintirhweni kumbe ku hi nyengisa hi tilangi na ku yingisela hikwalaho ka vukona bya n'wina bya xiyimo xa le henhla a ni tivi ku mi nga swi kota mi tirhisa headset ene yi ndla ku ni mi twela kule ngopfu ni pfulele xinchinani xa mina xi za xi fika makumu la handle ka loko ri ku network ya ka n'we yi kahle mani ku mi le joni sweswo ma-network a ni hi pfa hi yiva hi nghena maphasejini ku la ku xavelela ku yingisela n'wina hayi se matwala heswo a ni fanele sungula ni mi khahla hi ku hi nga ta kota ku twanana mara tirheli leri ha rona hi ndini laha ka ku khahlana botpet no khahliwa hambi se ni ri ngaka very good botpet loko ku ri na mhaka leyi ni karhataka ku hundza timhaka hinkwato ni i mhaka ya ku vatirhi va hina va timasipala ku ri van'watipolitiki sweswo swi ni karhata ngopfu hi mhaka waye swi ni karhata hi mhaka ya ku ri van'watipolitiki va tiva ku vulavula ku ri nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu mi nga ta va vutisa hi wona va ri na tinhlamulo timbirhi ta xivutiso lexi n'wina mi nga ta va vutisa xona leswi endlaku ku ni fika ka mhaka leyi ni fikisa hi mhaka ya ku ri vavangi va vafana lava pfalaka ti-pothole ka patu leriya hi vulavula hi rona namuntlha hi vona loko mo tsundzuka hi minkarhi liya ti-potholes a ta va ti pfala va tlhela va kombisa ku ri va te kwalani murhangeri wa hina wa masipala a ku loko ku ta ri ta ndliwa patu leriyani ende vanhu lava va nga ta sungula ku thoriwa hi nga ta va languta i vanhu lava nga busy ku hi pfalela ti-pothole so va langutise ndhawu yo dyela vanhu va fana lava ya ku ri la hi kume xipesi xo dyela swi komba ku loko ri busy hi kha hi tirha la loko ku huma swintirhwani ku ta sunguriwa hi hina a hi ha apply se hi aplayini so mara hi ku se timhaka ti bihini va hlamba mavoko i nga ri a va tivi ku ri vanhu lava va tivaka hi leswi nga ni tisa la namuntlha
no na yitwa kumbexani ku nga va xiphiqo xi hetelela ku va xoxe xa lexo xa ku kumbexani loko ri na swiphiqo vanhu va teka siku hinkwaro ku swi lulamisa. hi ku sweswiwa va kombisa ku swi ndzi nga ri a va swi tivi ku va fanele va va susisa ku yini masita ku why swi ndzi nga ri a va swi tivi va ta va susisa ku yini va va tiva na le tiofisini ta vona tibukwini ta vona va kona hi ku ka switirhwana hinkwaswo leswi fambisanaka na mapatu va va ri kona a hi laya ntsena a hi kusuka laha golf course ku ya fika laha Giant College va yima kona loko mo languta kusuka ka n'wina mi ya a Cashville va na ku yima va fana lava va va tiva na le tibukwini ta ka masipala va kona loko ko tshika ku ndliwa xitirhwana xa mapatu va ri kona ka tikontraka leti va ku ti kha ti tirha laha inkomo hi Bothek ni kenseli buti wa mina a khensa swinene inkomo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 37 timinete ku bile awara ya 10 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi hundzi laha ta vuya hisa mahlweni teka riqingho rero tsundzuka hi tirhibula na premium sweswi nga khale kambe ke a hi sungula hi kandziyela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula yale mi nge ni basisa ku vatswari a va swi tivi ku ngoma yi ta tshwa yi nge tluli siku leri yi nga vekile va rona swi nga hantswa yi tshwa yi nga se fika siku leri ra ti-13 mara leswi ta vulaka swona xivulavuri lexi nga heta mi nga ni yingisesa xona mi nge ni pfumela ku loko a swo koteka na nambara ya vona mi ta sukaka ku va na yona va swi vona va swi twisisa kahle leswaku ndlekeni ku vanhu va ndla bindzu ku ri ku loko hi tshamini ka tinhlengeletano ta hina na vona va ndhawu evhita na vamayini lava hi va hi vulavula hi tlhe hi twana ni le ka ti-meeting ku hi la ku yisa ndhavuko amahlweni ku tlula ku ndla bindzu ni vonini siku rin'wana hi ku na mina langusa ka leswa tibuku ya xitandi munhu a sungule ku hlayela ku ngoma leya ka ya le kwihikwihi veri na vana vangani ivi a mati tlula nambara ya vana lava hi mali leyi hakeriwaka kwale ka ngoma yaliya ivi a ku ni nge vuli ku ni le kwihi kumbe njhani mara i mali leyi nga kona ene a swi tikomba ku swi va mamiliyoni ende se vanhu va le ku langutiseni ku ta ndlisa ku yini khalanga a wu nga hleketi we siku rin'wana ku akerekeni ku nga khomiwa nkuzi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela ka kwaxela twi hi Xitsonga xa nhlawusiso wo sungula na ku pfumela ku ri kwala nga ko mintsero me u yime kulunga ku lava ku ta kota ku va u hitisela mahungu why kumbe why lawa u nga va ku u ri na wona hi ndlela leyi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani ta khala ka njhani pfukile minjhani papa pfukile na na ku ta hlamula i liya ya yi nga ta na lava samu lava antiku ya ha pfumeleleka na yana ni mahlweni papa okay tata va phephi ni mi kha mi vutisa swivutiso laya ku xana swi ringanela ku vatirhi va ka masipala va nga engeteleliwa muholo ku ya hi leswi vanhu va swi vonisaka swona va tirhisaka swona vatirhi va ka masipala na mina a ni ta ku ina tata phephi swi ya na ku masipala leti i tirha ka department yihi aka ndhawu yihi vukorhokeri lebyi byi nyikaka hi le bya njhani ku nghene miyingiselo ku nga na kombisa hi mati aka masipala wa Joni na ku xota ka switirhi tatana tlhelo ku vulavula ntiyiso aka matirhelo lama hina hi tirhaka hi wona hale ka masipala wa Joni na meni le ka department ya mati ma swi tiva ku swa koteka ku ni tirha masiku manharhu ni fika ni pfala mati ni cela ni tsema phayiphi ni pfumala swa ku yi joyina aka metro yo fana na City of Joburg ene ni mi byela hi ndhawu ya ku fana na Fourways Mall va ku yava mati for 3 days ma vona Fourways Mall ku yi kulu njhani ya na 3 days se loko ri hava mati ku ndleka yini a ni va na ti-backup tank kwalaha ti za ti fika laha ti helaka alternative ivi loko va vona movha ya ka masipala va ku lava vanhu va lava ku tirha ene a ni pfumeleliwangi kumeko ni fika ni yima mahlweni ka ti-consumers ni ku
a hi nge lunghiseli pipeline ku yi hava swi ku yi lunghisa a swi pfumeleliwanga na switsongo mi boheka ku tisirhelela hayi no a ni ta ku mejarini ka sayizi ku ri ku ni swi tiva kahle ku a hi swi kona swa ku yi tirha tatanti ene n'wina ma swi lava ku tirha tatana Thembu mativa loko ma ta swi vona ti-CCTV i-cameras leti ti nga haleni sayiti ra Sandton ta chavisa u nge park movha u nga ri ku tirheni za ku hela 25 minutes u nga kumangi call a swi fani na loko munhu a tirhela ndzeni ka lokichi na swi vona na vo vanhu va ka hina tatana Thembu loko va ri lokixini xin'wanyana lexi xi humelelaka vana ti-ward councillors a va ti tirhisi i kuma ku wa tsemakanya ni nga nyika xikombiso ni tsemakanya hi le Alexander ni ya la ku nga ripotiwa koho laha ni nga khoma complain ya koho before ni fika leni va se ni pfale hi vanhu va ku hindza 10 la xikarhi ka ndlela ku hina ke la ku pfuna hina laha mati ya pfuta ni ripotini na a hi ripotangi ma swi vona ku mara sweswi na ha khome yelo a nga ripota hi ku se ni n'wi fonelini ni le ndleleni ni ta ni ya ka yena ene laha swi nga oloveki amalokixini ku va va na vutivi na ku tinambara ta Johannesburg water ti yimise kwini va ti vona laha movheni va nge teki va foni a swi vona so loko va vona wehe va languta ku xin'wana na xin'wana lexi vona ku xi khuluka laha ndleleni wo fanele u tirha mati na storage a va swi hambanile wo tirha hi mati lava va ri la hi storage loko va ku holovisa ku ri a ku tirha a mi lavi ku tirha a ni tirhi storage tirha hi mati ha swi fana ka storage mati buto wa mina khensile swinene nkarhi wa wena la ku ya ka yin'wana nongonoko ri khensile buto wa mina ni khensi swinene okay inkomo buto wa mina khume nkombo timinete ntsena ye nga se ba awara ya khume mune kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lava ku ya ka mbulavulo wa hina na premier hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi bula ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta palamende ya vona ya vunkombo hi swihi leswi ve nge ri leswiwani hi swo hi nga swi langutela kumbe hi lava ku swi fikelela tani hi xifunda xa Mpumalanga hi ndlela yaleyo languta nkarhi i 10 timinete ntsena hi nga se ba awara liya ya mbirhi mani languta nawe nga kota ku va kumbexani u ntisela hungu hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela ta koho hi ku tirhisa mathebula dp@sabc.co.za ku na mhaka ku na un'wana a nga ni rhumela WhatsApp yin'wana ange a ni tivi kumbexani leyiwani ni nga yisa ka vafambisi va xitichi hi vo va nga yi teka ku va yisa amahlweni ni kombela ku ni nga yi hlayi mingisero wa mina ni kombela ku ni nga yi hlayi vafambisi va xitichi va ta ku byela ku i fanele i endla yini ku na mingisero rin'wana nga ni rhumela hungu leriwani i ri yena Henrik Sibuyi wa le Cottondale ni kombela ku ni nga yi hlayi WhatsApp leyi ni ta yi hundzisela ka vinyi va xitichi vinyi va xitichi vo va nga ta vona ku va endlisa ku yini kumbe vo va nga ta yi byela ku loko xiyimo xi titani ku endleka yini hi ndlela yeleyo ku yisa amahlweni ku va hi langute ka timhaka leti ti khumbaku kumbe leti ti fambelanaka na wehe tanihi mingiseri leswaku nga ku mina ni ku tsan'wile ni to yi hundzisela ka mufambisi wa xitichi hi vo va nga ta ku hlamula ku ya amahlweni alright yin'wani a yisaku a yi vulavula ku timhaka ta vatirhi i ri yena Hoxani Joyce Mabele ya i vulavule hi timhaka tin'wana laha kambe i timhaka leti hi nga ta va kha hi ti languta ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri ka masipala wa hina lavo basisa na nkululo a va tirhi kahle ku na van'wani va dzumba va yo tshama eswindutanini etlhelo ka patu ka Caltex masiku hinkwawo vo mbala swimbalo swa green kumbexani i njhekanjhekisano wa siku rin'wana walowo hi ndlela yoleyo hi vo hi nga ta va hi kha hi bula
hi langute vona ku ya amahlweni ta yi languta hoxani Joyce Mabethe ta yi languta mhaka yeleyo ku ya amahlweni sweswani 15 timinete ntsene ku nga si ba awara ya 2 a hi amukeleni nkulukumba lava a va vulavula ka huvo yo endla milawu tanihi premier ro sungula hi ku xiphemu lexi tisiwaka n'wina ya ku seketeriwa hi va xifundza xa Mpumalanga a va vulavula ro sungula hi la ku ta twa ku loko va vulavula ro sungula a swi ri njhani naso va kunguhata yini ka vurhangeri lebyi bya vunkombo bya xidemokirasi hi ndlela leyi a hi amukeleni premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga tatana Mchaviseki Mandla Ndlovu. Mchaviseki nhleka ndi khensa nkarhi lowu mi ndinikeke wona rhandza ku pfuxela vayingiseli va radio Munghana Lonene. Hayi no ya khensa swinene mani a mi vulavula ro sungula tanihi premier loko mi kha mi pfula vurhangeri kumbe vufambisi bya vunkombo a Mpumalanga kumbexani mi nga hi byela swin'wana swa leswi mi nge ri n'we tanihi vufambisi bya vunkombo a Mpumalanga mi ta mi swi langutini a hi langutiseni xona a hi kombela ku leswiya swa ku loko vanhu va lava ambulance yi hlwela ku fika leswaku vanhu va Mpumalanga ku na lava nga kumeki mati lava kuma mati leswaku na lava gezi va kalaka va nga riki na rona mpati ya henda mi twa mi ta nghena ka ro pati ra ku ya a Manyeleti se hi ku hina sweswi kulaka hi nga ha swi teki ku it's just business as usual kulaka ku va business unusual ni ka vanhu ti-service hi leswi nga vulavula hi swona nga teka administration leyi hayi it will be business unusual a hi nyikeni vanhu ma-service hi te rhandza ku khensa ku mfumo wa ANC va wu votelile swi endle ku hina Mpumalanga hi nga vulavurisani na vanhu ku hi simeka a mfumo wa xifundza so la hina mfumo wa xifundza hi na ti-MEC ta hela lava nga sungula ku tirha wa ku sungula va nga tirha ntirho lowu hi nga wu vona hinkwenu ka hina MEC wa maphoyisa ni tshemba ku mi swi vonile loko a ta fika laha a khoma vanhu lava nga fika just njhe va hundzula ndhawu leya he ku bakwa njhe ra kumeni va fika va endla ku rhandza ka vona va huma leyi ka matiko ya vona le handle leyi so hi rhandza ku khensa hi teriko kwala Mpumalanga swa disappointed continue hi kuma vana lava va dlayaka njhe a ni tivi ku reason ya ku veni ku dlayiwa vana ku dlayiwa vamhaki yini maybe va dlaya mhaka ku vana va dlaya mhaka ku vamhaki va tsandzeka ku tilwela one day va ta tilwela na vona leti va rhandza ku khensa ku va khomiwile vanhu lava nga dlaya vana va hina va kumiwile va celeriwile munhu wo dlaya n'wana njhe amucelela njhe swi ri ye i va funeral parlour i va tiko va hinkwaswo va mfundhisi va va na event ya yena njhe or service ya yena ya ku yena heleketa n'wana ndlwini ya yena ya makumu yindlu yaleyi ku va temporary so rhandza ku khensa ku va khomiwile then hi tlhela hi ku hina hi ri government na mutwa Limpopo kahle na yo this program ya ku va ha lavi ku relaya ka ti-service providers na mehe se ku relaya ka ti-service providers a hi swi stopini ni faneke hi sabe na 40 district la hi na ti-team ta 4 leti ni nga laveki ku ti tirha ni nga laveki ku not ku ti tirha separate lava ti tirha separate vele ti ta va ti ri 4 ka district yin'wana na yin'wana va na ti-jetpack hi teta va engetela na hi ti-gradara va na yellow fleet ya vona leswi hi nkarhi wa Gazankulu a swi ri koho ka ti-call centers hi te-OR Tambo swin'wana leswi apartheid government na ti-homeland a ti swi endla swi nga kahle a hi swi tekeni hi nga vheli hi ku heyi a xin'wana na xin'wana xi nga endla hi ntsan'wisi xi nga endla hi detect xirhongo leswi swa kahle va swi especially swa ti-call centers lava ti-equipile ti va na ti-yellow feet va kota ku khurha mapatu a hi ti-revive na me na dola leti ni lavaka ti pfuka mara ni ta va na 4 ya ti-team leti ti faneleke ti tirha every day loko va pfuka va peca mapatu loko va pfuka every day va lunghisa mapatu va endla sure ku mapatu ya ma famba hi ku loko khuluma hi ku u lava ku veni u ya ka ikhonomi ya Mpumalanga ku laveka mapatu loko u vulavula hi tourism
ku laveka mapatu ma vona patu ri ra Manyeleti ri vulavuriwa patu ngopfu ra Manyeleti a ra ha ri ra mina ende va byelini a namuntlha loko ni tsaka xipiji ni te ku na 1000 ya tikhilomitara ta mapatu lawa ni nga ma nyika Sanram a patu ra vona ni va nyike Sanram a ni ri na ministara last week wa transport laha hi nga fika hi vulavula hi mapatu lawa ku ta kombela ku ni tlhela ni tsala na report ya ku ni mu byela ku mapatu lawa a ni lava a ma endla yini a ma prioritize njhani se report yaleyo se ta va yi kumile ministara ya tirha patu ra ku ya Manyeleti vanhu va famba kahle va Manyeleti na mehe ni famba kahle loko ni laka va pfuxela le ka Mnisi Leslintoni la ni nga tswaliwa koho na lava ngo ni vuya Limpopo ni swilo leswi va swi kumaka vo kale kana va ku hi mandla vuya Limpopo loko a ni tave Limpopo a ni ta va ni ri Limpopo a ni ta va ni nga ri Mpumalanga so ni rhandza ku khensa ku vayingiseri van'wana va swi tivi ku hi ta endla sure ku hi nga tshika loko hi karhi hi tirha hi endla ti-mistake vhele loko u tirha wa ti endla ti-mistake va nga endleki ti-mistake loyi a nga tirheki so hi ta kombela ku la hi nga ta endla ti-mistake a va swi koti ku hi byela a hi nge va kwateli ku na laka byela ti-mistake ta hi ta lunghisa a languteni ni tsakile ku mi vulavurili timhaka ta hi laha mi tirhaka koho ku lwisana na timhaka ta vugevenga makungu ya n'we ku ya mahlweni kambe a languteni ka timhaka leti ta mintirho mani tanihi xifundza miri mi famba njhani ku tikomba ku ri na nhlayela henhla swinene loko swi ta ka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho na mi twa mukulu ku ikhonomi ya Mpumalanga yi ta tirha kahle ku laveka mapatu na hinkwaswo leswi kambe handle ka sweswo mintirho ka vantshwa mi ri na vaxisati a xifundzeni mi ta famba njhani tatana ka vaxisati hi sapota president loko a te loko ta vanhu ku va ta tirha la Mpumalanga ka ti-service ta ma-business kwa hi vekeni 40% leyi nga ta yi vekela va Mpumalanga ku na produce market a ti-farmers ta hela va nga swi koti ku va va na swibyariwa swa vona koho a va ya Joni se va ta swi tisa la ka hina hi te loko yi hela hinkwayo ka yona yi hi pfuna ku vanhu lava va nga va rimaka la ya ku ta va ya supporta close to 150,000 ya vona lava nga ta va builda ti-farm ta vona ta koka hi te ri hina se kwala Mpumalanga hi province leyi fanaka na Limpopo ku nga na vanhu lava taka la swa hina la swicelwa swa hina la mara vanhu va hi ntokoto na wowa va kota ku cela a va na wona se hi te hina tala ka hi va na xikolo la xa mining la vana va hi va nga ta va funda koho ku veni va kota ku tirha timayinini va ya na voho one day va ya mayina hi te hina hi busy swa sweswi hi karhi hi faka hi cinca tindhawu ta hina ta mfumo ku va nga ha vi na problem ya gezi nge va fakela tisola hi lava ku traina vana va hina ku va kota ku tirha hi tisola va kota ku faka na vona hi te ri hina hi ri laha Mpumalanga hi na tindhawu leti hi ngo hi lava tindhawu leti ku hi ti cinca nyana hi tirha ku vulavula hi tourism ku swa laveka hi ti cinca tindhawu leti vanhu va ta Mpumalanga va nga ha ti ntsena ku va laka ka Skukuza va fika va tshama ku va nga humi hi ta lava va humanyana njhe va ya vona ti-waves ta ku fana na le Rustenburg leta ti endle hi Sol Caves hi ti endla kwala swa ku vanhu va hayi leyi va vona letiya ta Sol Caves na kumbe va Durban va vona ti-waves va fanekele va ta Mpumalanga va vona ti-waves va ri Mpumalanga va nga voni swiharhi ntsena Mpumalanga va fanekele va ta Mpumalanga leyi ma-Ripscop leyi hi lava ku endla ku ma-Ripscop yi fana na Table Mountain ku ma-Ripscop yi na mabilomu yi na ti-features ta ku fana na Table Mountain hi ta lava vanhu va nga yi a Cape Town va vona Table va ta kwala Mpumalanga la so swi tele leswi nga swi endlaka mehe
na premier wa le Mpumalanga wa le Limpopo ya differa hi miehleketo mara vele mi hi pfumelela ku hi ta differa vele and a ndzi ra pfumelelani na mina i ri ye loko Xikwembu xi endla misava a xi ri Waterberg na ndi ka hi ntiyiso loko Xikwembu xi endla misava a xi ri Mpumalanga a God's window xi pfule fasitere ra xo xi vona misava hinkwayo xi vona na Waterberg xi endla Waterberg so nako kwala God's window nako kwalaya la ku fika nje va fakela na ti-cables kwalaya va kota ku givela so hi swin'wana leswi nga ta va hi swi endla la Loscop Dam na yoho hi endle ku kwalaya nje a ri na tindhawu ta swiharhi ti hayela vanhu ntsena va suka va ya a Kruger na kwalaya va Loscop na le kule na le Joni vanhu va nga swi kota ku fika va cheka OR va ya laya so na ta endla xoko na vana va ya va fundi tibuku phela hi vulavula hi mintirho mara na vo a va fundi ku report leyi nga na yona yi ri lava nga funda va swi kota ku va tirha hi acknowledge na seriti la ku va hi endlile ti-investment ko kwala ta va close to 25 billion so va khensa ha kombela ku a va assist ke va vuya va ta joinana na hi endla mapatu so swi tele leswi nga ta swi endla la Mpumalanga hi tirhisana na vanhu va Mpumalanga ku hi hluvukisa vanhu va la Mpumalanga kumbexani masiku kahle ya kumbexani hi fanele hi vulavula ku ta tikomba ti tele kambe ni kombela mi nga fambi hi ku loko ma hetisa laha mi kha mi kombisa hi vuvekisi bya van'wamabindzu swi vula ku tanihi hi xifundza ma swi tsakela naswona mi vona swi ri na nkoka timhaka ta ntirhisano exikarhi ka swiyenge swa private na swiyenge swa mfumo tanihi hi 7th administration mi vona ongeti swi nga va swi ri na nkoka ku fika kwihi ku swi landzelerisa kumbexani hi timinete timbirhi premier vele a hi nge swi koti a mali leyi nga na yona yitsongo a hi nge swi koti ku endla mapatu lawa hinkwawo na ti-service leti hi nga na tona Mpumalanga yi surround-e hi 4 ya ti-province ya 5 vonkaneta mende ri 5 na 2 ya matiko la se patu lera hi ma tshama ma ri busy la se hi ta kombela ku a business a yi ta hi pfuna ke mali leyi hi fakaka na va kota ku yi faka hi laha hi nga vulavurisana na vona ka va hi pfuna hi vulavule na Sasol na yoko a yi hi pfuna va vuyi va tisa mali va ta investa la hi ku hina hi nge swi koti a mintirho phela hina se hi creatile hi ri government a mintirho vanhu lava va tirhaka government va tele swa laveka ku na private sector yi ta hi pfuna ke ku yisa mahlweni ku create mintirho a vanhu va va ta kota ku tirha la Mpumalanga so hi ta tirhisana na vona swi na nkoka ya ku vanhu va business va ta hi pfuna ni kensile mara ni ta kombela ku hi kuma siku leri ni nga ta va ndi mi preferele ku khuluma na n'wina ntiyiso me ni rindzele sweswo kahle xifundza lexi va alaku xa vuntlhanu hi xihi a ni mi ri va ya la North West ku na yoho yi kwala ka hi na Limpopo hi na Gauteng hi na North West Free State hi tlhela hi va na KwaZulu-Natal se ve ri North West a yi ngheni va ri Amanda North West mara hi na tindhawu leti a ti ri North West va Marapiyana a ti ri North West se ti la Mpumalanga loko va ni kaneta ni to pfumela no nga ze va ku bava le believer leswi ya tivaka swona ni mi twi premier a khensa swinene ku va mi tirike nkarhi wa ku va mi ta bula na yena no vilela ku loko mpfula parliament a hi nga ri kona a hi fanele hi ri kona hi haxe kwele ya Mpumalanga kambe ni tshemba swi nge hi phindi ku hi va hi nga ri kona a swi nge hi phindi ene njalo ma-complain loko lava complain leyi ni yi teka loko njalo va ni byela ku vulavula ni munghani lonene ma loko ni vulavula na vona a va lavi munghani no ni mi twile premier a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta na mi khense inkomo hi sweswo miyingiselo minkarhi lona FM lava hi bula na vona i premier wa Mpumalanga tatana Mandla Ndlovu lava hi kha hi nyika xifaniso xa mbulavulo wa voho loko swi ta ka timhaka ta vurhangeri bya vuntlhanu bya xifundza loko va kha va sungula mafambisele hi ndlela yoyoleyo xiphemu xolexo xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi Mpumalanga Legislature lava va nge ri
va tiyisisa na ku vona leswaku vukorhokeri byolebyo bya voho lebyi va byi endlaku ku va byi fikelelaka vaaki hinkwavo. Hi yo mhaka va nge ri let's grow Mpumalanga together. Nongonoko lowu wa humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa, ni khalanga Pat Mathievula, vonge n'wamungwana Timaluleke hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi. Dzumba ra mina na Ike Ngoveni ya landzela. Mara siku lerinenani tata.